Bizlerni o'zini edebiyat jalb eti. O dersinki, sırlı sokaçıklarının bizlerini alıp keti. Bundan 30 yıl evvelsi edebiyatımızda yaş ve ayrıca bir çizgilerge has yazıcı Sabriye Seutova'nın nesir eserleri derç olunup başladı. Sabriye Seutova, Yapraklar döküleler. Epigraf. Eğer yüreğimde sevgi ve şefkat olmasa, fırçım güçsüzlene. Nefret elini bağla ve gözünü kör eti. Nefret beşaret şey ve nefretli adam ressam olabilmez. Emilian Stanev. Biz gençlikmiz. Bizim için her şey gelecekte. Paul Vaillant-Couturier. O, aydın ve serin gecelerde şehirinin daldalı sokaklarında yürümege seviydi. Şimdi de öyle. Hafif yelesi. Ressam ay, öz fırçası ışığının tereklerini kumuş renkке boyap, etrafga ayrılan tuz bergen. Kız bu güzellikni eslep zevklana. Çünkü onun gözleri ogünde balalıkta işitken tılsımlı masalarda tasvirlenilgen tabiat levhaları canlanalar. Onun dudaklarında öz içki duygularını aks etken dülber tebessüm peyda ola. Her şey ona acayip görüne. Yolda rast gelgen adamlar da, keçe yatkan avtomobiller ve neon çıraklarının yarıklangan sokaklar da, tereklerden kopup düşken yapraklar da, episi. O, saf niyet ve düşünceler kanatında avelenmekte. Evet, bu yaşta nasıl kaygı ve keder olsun. Kız bugün 18 yaşını toldurdu. Ne kadar güzel çağ. Diğer bir varlık. Emil adlı genç tamam bu malde işten kaytmaktaydı. Havası serin ve neşeli. Yigit pek çalt yürü. Ne için? Bunu özü de bilmey galiba. O güne kete yatkan açık tuz anterli kızını korup, артından merahnen baktı. Kız aşıkma keteydi. Kaldırım boyu takıldap döküldep ketmekte. Emil, kızının omuzları üstüne kültelengen ateş tüsteki saçlarga göz eterken, onu melaikege benzetti. Tereklerden üzülgen sarı, kahverengi yapraklar havada aylana, sonra yerge düşeler. Olar endi yaznen vedalaşıp guya sonki sağlıklaşıp oyununu icra eteler. Yigit uz kelgenini şimdi hissetti. Çünkü dünyavın bir sekund bu manzarani, bu alni sezmegen edi. İkisi yan-yanaşa kettiler. Sonra 5 katlı evnin azbarına kirdiler. Kız evinin ikinci kirişindeki merdivenden yukarı ko'tarildi, 3. katta to'xtadi. Changning dögmesini bastı. Kapı açıldı. O içeri kirdi. Emil de kızının peşinden yukarı çıktı. Onun hangi kapıga kirgenini ko'rgan so'ng aşağı inip çabuk ve yengil adımlarla geri qaytdi. Yatakhanede o'z odasına kirgeninin sevinchinden nasıldır ayinkli maqamini sızg'irib çaldı. Leyhalarni chiqarib masa ustine qo'ydi. Evvela birisini, sonra ikincisini ko'z tashladi. Biroz tushunib turdi. Sonra olarni tekrar jiyishtirib rafga qo'ydi. Yo'q, bugun o çalışıp olamayacak. Magnitofonni qurib muzika dinledi. So'ng kravat ustine so'zildi, ko'zlarini yumib epey vaqt yuqlab olamadı. Evet, Emil pek yorgun edi. Leyhalarning o'g'rashmaga kuchi yetmedi. Ayni vaqtda sokakda rast kelgan qiz ko'zlari o'gundan ketmedi. To'shak ichinde o yoqqa bu yoqqa chevrila berdi ve nihayet yuqlab qoldi. 2 hafta kechdi. İşi pek sıklet yigit gece kunduz çalıştı. Bugün akşam neyse işlerinin episinden kurtuldu. O bir şeyge bakmay, doğru şu kız yaşagan 5 katlı evge ketdi. Sert rüzgar esmekteydi. Emil açık kahverengi tuz plaşının yakasını yukarı ko'tarib berib, yolunu devam etti. Emil o'zi dülber biçimli oğlan. Kahverengi ko'zlari gayet merhametli. Bugün o gece meleikesini ko'recek. Emil bir şeyini pek arz etsen, o mutlaka olur degen fikrge inana. Nihayet 5 katlı bina o'g'ine kelib chiqdi.
Onun evi деп fısıldadı Emil içinden, yüreği ise tez urmakta edi. O heyecanını basmak için sigar yaktı. Etrafka nazar taşladı. Azbardaki balalar meydançığında ağaçtan yapılgan mantarlar, suni su gölü, kum obası var. Balalarının ekserisi kum üstünde oynamakta. Emil olarga yakın barıp olarının oyununu seyretti. Oz başına kulüp jiberdi. İnженерлер, mimarlar. Балаларның шен дауышлары, турмушка жидди янашуулары Эмилнин көңүлүндө хош тойгулар туурду. Эмил балаларга кедер этмемек ниятинен четке чекилди. О як, бу як юрду. Этрafка караңгылык чөктү. Эмил кетмеди, эп кызны бекледи. Беш катлы эвнин балконларынан аналар оз балаларыны ичери чыгарганлары эшитилди. Көктө йылдызлар көрүндүлөр. Серин ел эсти. Эмилнин беклемектен сабыры түкенди. Саатыне бакты. 10 дакыйкада беклемеге карар берди. Бу 10 дакыйкада нетиже бермеди. Оюнду ушумеге башлады. Сон башына ашага алып, терен кокус кечирди ве сакинленип калган калдырым бою яваш-яваш ятакка неге doğru кетти. Мавы көктө егитке бакып турган йылдызлар бири-бирине көз кымган кеби липилдемекте эдилер. Липилденис, йылдызлар. Мен бу калдырымда шу yüksek көкчелі аяқап кийген кызны илле көрежегим деп тушунду Эмил. Эмил да чоқ керелер о evге барыр ве шу кызны беклер. Кызны текрар көрежегине. Онда бир түрлү шубе жок эди. Эмил эч бир вакыт саат чаңыны курмайды. Эрте турмакта аскерлик девринден оңа адет болуп калган. Бүгүнде санки оны кимдир түрткөн кеби аман кроваттан атылып турду. Юунуп кузгуге бакты ве галиба кендини бегенип, көз кымды ве өзүнө суал берди. Ишлер насыл, егит? Эмил пайтактка Ферганадан келген эди. Мында о Политехника институтунун куруучулук факультетini бүтүрүп, Оз шээрине 2 жылга жолланма алган эди. Анда 2 жыл чалышкан соң кийин окуган шээрине кайтып келди. Студентлик девринде бу шээрни севген Эмил өз аятыны ондан айры тасаввур этип боламайды. Геже кар жааган. Калын урбалар кийими керек деп тушунду Эмил. Бүгүн ятак канеден эртеже чыкмага тырышты. Бу күн Эмил үчүн хусусийдир. Тез жүргенинден ве аванын аязлы олганынан жүзү кызарган Эмил куруучулар янына келип оларнын селамлашты. Эписи яшлар, ама тежрибелери буюк деп тушунду Эмил. Мен эсе оз акыйкый эмек фаалиетимни энди башладым десем яңылмам. Чүнки эвелкиси эвел ойледе гиледи. Эмил кыйынлыклардан кечип итибар казанды. Ишуну севе. Эркүн көрген ве берабер чалышкан куруучуларны урмет эти. Чүнки бутун коллективнин ысрарлы эмегинин кыйметini жакшы биле, де бунун эле гурурлана эди. Эмил участка башлыгы. Яшы жетинден де, тежрибеден де эркестен жаш эди. Лекин бу эвелде эди. Эмилдин участкасында 2 бригада бар эди. Бири мына бу, илерisi. Экинчиси пек кыйын бригада эди. О бригадада комплекслик комсомол яшлар бригадасы эсап этиледи. Лекин ялныз эсап этиледи. Гүзел башлангыч гайып болгон эди. Эбет кыйын бригада эди. Эмил эп катырлай, яңы бригадирлери терлеп пишип ишке юректен янайды. Оңа не кадар чапкаламак керек болду. Эй, буну көз өгүнө кетирсен. Бригаданын тек ады калган эди, чүнки орталыкта коллектив деген шей жок эди. Бири элиф десе, дигери Б дей. Бири ак десе, дигери кара дей. Ички желек де четте калмайды. Егитлер жакшы аңладылар. Илериде энди эвелдеки кеби жашамак мүмкүн дегил. Яландан яланга, арам тамаклыктан да ашагы, батаклыкка. Егитлер убакыт жакшы аңладылар. Илериде энди эвелдеки кеби жашамак мүмкүн дегил. Яландан яланга, арам тамаклыктан да ашагы, батаклыкка. Эмил буңа севине, чүнки комсомоллар, жаш коммунистлер буны керчектен де ачык көңүлден лахырда этип, юреклеринде саклы фикирлерини биян этмектелер.
Бу исе хуржылыкта идареде яны омур башлаганынын делили эди. Гемі ерінден көчті, деп тушунду Эмиль. Шымды бу комсомол яшлар комплекслі бригадасы илерилерден бірідір. Бу бригадада 20 адам бар. Олар өз үстлеріне юксек мечбуриетлер алып, оны мудетинден эвел бежермекни карарлаштылар. Бу кичкене коллектив, эбет энди оларга коллектив демеге мүмкүн, өз вазифелерини мувафакыйетнен эда этмекте. Бутон звеноларынын кативи муайен иш бежерүүбү, илери иш усулларынан файдалануы ве юксек низам, бутун булар бригадага мувафакыйет кетире. Эр бир куручу бир качдена атменимседи. Бу ал бригадирге адамларны ерле-ерине коймага, кереккенде деныштырмеге, бош турумнун огуна алмага имкан бере. Олар графикны баягы озуп кетелер. Яна объект ве айны ал. Сменалык вазифелер дайыма 130-140% эда этели. Бу кичкене коллективде илерде де бойле суратнен чалышмак имканлары бар. Олар энди башка же чалышып оламазлар. Эмиль иштен көңүлү жошкун кайтайды. Комиссия объектни яхшы кабыл этти. Жолунда раст келген тереклеринин түрлүп тачыкларына элини узатып, үстүндөгү карны түшүрүп кетеди. Бирден акылына көзде көрген кызынын эвине барып эписini аңлатмак фикри келди. Кувса куварда не япайым деп көңүлүндө насылдыр жеңилдик сезген Эмиль 4-cü микрорайон тарафка жол алды. О 3-cü катка көтерилип, чаңнын дөгмесине басты. Шымды бір шамата көтерилер деп күлүмсүреді егет. Эмиль, достым, деді, капыны ачкан эдем кубанып. Ве Эмильнин шашкынлыгын сезмейип, оңа пальтосуну ташламага жардам этип, эп сөйленди. Келгенин не жакшы болду, шымды чыксаңа бармага азырлана эдим. Кеч, Эмиль, отур, мен. О достунун жүзүнө бакып бирден токталды. Эмильнин жүзүндө насылдыр хожурлук алеметини сезди. Эмиль, не хабер я? Yok, bir şey yok деп тынчландырды оны Эмиль. Сизлер 20-cı кварталда, эдем күлдү. Біз квартирамызны деныштырдык, достум. Айткан эдим де. Уnuttun mu не? Ләкин сен... Токта, Эмиль, ойлей сен насыл этип evimizni таптын. Таажипленген ве жанланган Эмиль оңа жавап бермейип, сиз не вакыт квартираңызны деныштырдыңыз, деди. Энди 3 ай улаятыр. Bir şey anlamayım. Ne için anlamaysın? Anlaşılmagan şey yok. Deныштырдык дейм де. Yok edim. Men özüm. Son nasılsın? İşte ahırda etmege vakit yok. Senin участкан bizden uzak yerde деп kurtulmak istedi. Emil деп Edem onun gözlerine dikkatle baktı. Sen aynıcılık yapma, ne oldu aytsa şunu? Gerçekten aytsam olgan şey yok, dedi Emil ve dostunun omuzuna elini koydu. Lakin şaşam. Bir an oylanıp, bu evge ne için kelgenimnin sebebini aytayım mı yok mu degen fikir onu rahatsızladı. Son Edemge episini hikaye etti. Onu unutup olamayım. Edem inanasın mı? Edem aman atılıp deger odağa ketti. 2-3 dakikadan son elindeki resimge bakıp odağa kırdı. Emil, anavi kızçığa benzemiyor mu dep resimni dostuna uzattı. Emil resimge dikkatle baktı. Dülber kızçık. 16-17 yaşında. Uzun dalgalı saçları omuzları üstüne sarkkan. Kara gözlerinde tikenli külkü duyula. İnce dudaklar, ince kaşlar. Lakin onun yüz çizgileri Emil'ge bir şey etip olamadı. Resimdeki kız o kız mı yok mu? Bunu Emil şimdi dostuna aytıp olamaydı. Bilmeyim edim. Yalan aytmak istemeyim. Aklımda o aydın açık bulutçuk gibi yapraklarının karışıp uçaydı. Nasıl yapraklar Emil dep şakıldap güldü edim. Şaşkansın dostum. Benim kardeşim senin көрген kızın olsa, aslı da bulutçuk degil zanetsem boranға benzey, dep kene kulüp yiberdi. Aydı yaxşı, aceti yok, tanış olursunuz. Yarım saatten kelmek gerek. O kelgence Emil, men tez aş meselesini bakayım. İkisi de sofra donatmağa kırıştılar. Edem kardeşi hakkında hikaye etti. Onun hikayesinden Emil, Gulnar'nın resamcılık okuv yurtunu bitirip, institutunun 1. kursunda okuganını anladı. O ressam olacak. Pek yorulam Emil, dedi Edem.
Ана бабамыз билесинде, evde çok olmaylar, zanaatları öyle, deb başladı o. Son devam etti. Gulnar'ın men oğraşam işte. Ne istese onu yapa. Onun için bir türlü kaydı yok. Dostları da öyle. Omuzlarına etüdniklerini asıp kim bilsin kayda yürüler. Sökmek istesen, mışıcık gibi yanına kele, ağaçığım dep okşap keti, Cemi hazırlagan ciddi sözlerim havaga uçup ketiler. Lakin şükürler olsun, endi men yalnız değilim. İstesen, o Emil'ge gülümsirep baktı. Terbiyeli vazifesini bütünley senin kudretli omuzlarına yükleyim dostum, dedi. Emil kulüp iberdi. Endi o açıldı. Yüzünde hoş duygu alametleri peyda oldu. Sofra donatıp etrafına geçip oturdular. Saat 9 olayadır Emil, o ise daha yok, dep açulandı edim. Sokaklarda bu ayazda kezip, tilinin kardanechiklerini tutup yüredir, senin bulutçuğun. Onun şikayetlerine birden Chang'nın keskin sesi boldu ve o kapını açmağa ketdi. Emil niçindir edem o şikayetlerine bakmadan kardeşini pek sevse gerek, dep düşündü. Onun sözlerinde, sesinde Gulnar'nın yengilmezligi, hususan böyle etip özcesine meraklı olganına sevinç, onun kichkene bir şeytançık olganından gururlanganı seziledi. Merhaba. Emil kızının selamını alıp yerinden turdu. Gulnar tanış ol, Emil. Emil Serverovich. Biz beraber institutunu bitirgen edik, şimdi de beraber çalışamız. Bir kuruculuk idaresinde ikimiz de bir vazifedemiz, dedi edem gururnen. Emil rahatsızlanıp, o'zini nasıl alıp barmak gerekligini anlap olamadı ve kızının ona dikkatinin bakkanını sezip daha ziyade sıkıldı. Emil Serverovich, siz oturunuz. İsteseniz men sizin suretinizni yapayım, dedi kız birden. Emil gülümsirep, ona bakmak için bütün kuch iradesini topladı. Bu kahramanlığı için Gulnar'nın gözlerindeki yumuşak yarıknen mükafatlandı. Anamnınki gibi. Bakışı da asıl da edem göstergen resimdeki gibi tikenli değil eken, dep düşündü Emil. Ne hakkında sübetleşkenlerini Emil şimdi hatırlap olamay. Yüreğinde bu sıcak dostani evden ketmek niyeti yok idi. Böyle az vakit içinde bu kız ona çoktan tanış gibi göründü. O daima bu kız yanında olmasını arzu eder idi. Emil 10-15 dakika daha oturgan son keteceğini aytты da edem ve Gulnar'a teşekkür bildirip yerinden turdu. Daha keliniz, dedi Gulnar. Sağ olunuz, gelirim, dep cevap berdi Emil. Son koştu. Sizge telefon etsem mümkün mü? Mümkün ebet. Edem onu ozgarmağa çıktı. Edem, dostum, yalvaram sana, Gulnar'a bir söz aytma. Yaxşı Emil, bala degilim de. Dostunu ozgarıp o evge kayttı. Odağa kirip gözlerine inanmadı. Gulnar ağasını korup göz yaşlarını silip başladı. Edem Gulnar'ın yanına barıp onu kucakladı. Kardeşçığım, sana ne oldu ya, dep onun kederli, daha ziyade karargan gözlerine baktı. Edem, o kene ağlap yiberdi. O, meni tanımadı. Nasıl tanımadı, dep tekrarladı Edem. Siz tanış ediniz mi? Dedi ayrette kalgan ağası. Yok, men onu evvel, senin ile okuğanda görgen edim. Vay menim ahmak kardeşçığım, dep o Gulnar'nın saçlarını sıypadı ve güldü. Көрген eken. Sen көргенсің, ya o seni. Gul, insan sokakta, teatrda, bilmem daha kayda көрген adamını akılında tutsa, delirir. Son sen o vakitta kichkene edin, endi kıyafetinden uçtu. Ya men unutmadım da, dep elem etti Gulnar. Edem Gulnar'a Emil ne için kelgenini pek aytmak istesedi, dostuna bergen vadesi onun ağzını kapattı. Kardeşi yoklagan son Edem epey vakit oturdu. O hayat hakkında düşündü. Ömür degeni pek mürekkep şey eken. Ümitsizlik, tesadüf, kanuniyet. Anlaşılmagan kucur şeyler ola. Bir misal daha, bu acayip görüşüvni nasıl anlatmalı? Tabiatları çeşit eki insan. Emil ciddi yigit, kabiliyetli inженер, kabiliyetli reber. Gulnar ise onun hakkında lahırdı da yok, o bala. İkisi de diğerinin arzu niyetini bilmeyip böyle
мираклы раст келүүлөрүн насыл аңлатмак мүмкүн? Тесадуф? Тесадуф яда кануният? Белки де бу адалеттиктир. Чүнки эки инсан ниаят бири-биринен тааныштылар. Табиат сыры деп тушундай эдем ве өз фикирлерине күлүп жиберди. Эмиль ятакханеден чыгып, телефон автоматына чапты. Алло, dinleyim деген назик сес эшитилди. Саба шерифиңиз кайырлуу болсун, Гүлнар, бул мен Эмилим. Селям. Гүлнар, бүгүн сизни көрмек мүмкүнмү? Мүмкүн. Сизни не вакыт ве не жерде беклейм? Саат 7-де, музей өгүндө. Эмиль трубканы жерине асты ве семинчинен ишине кетти. Саат 6:20 дакыка кечкенде Эмиль элинде 3 дане бияз каранфил эле музей өгүндө эди. О Гүлнарны беклетмеге истемеди. Гүлнар тамам саат 7-де келди. Эмиль аз ачыкта ажипленди, чүнки эвил көрүшкен кызлары кечикмеге себедилер. Онун пунктуаллиги пек мираклы деген фикиринен кызга каршы адымлады ве юреги чабык-чабык урганын дуйду. Селям, деди Гүлнар. Эмиль онун селямын алып, элиндеги чечеклерин кызга узатты. Дүлбер чечеклер, сак болуңуз, Эмиль Серверович деп, о чечеклеринин юзуну капатты, оларнын кош кокусуну исетти. Гүлнар арада бир бу бияз каранфиллерге таажипле бакып ала. Оларнын гүзел кокусу бар, лекин кырмызы ве дигер реңкли сойларында эч бир түрлүү коку олмай. Табиат не үчүн бойлой япкан деп таажиплене. Эмиль Гүлнардын көзлөрүндө акыйкый кубанч учкунларын көрүп, севинди ве өзүнү бактылуу эсетти. Экиси де яваш-яваш шаар мерkezине doğru yol алдылар. Башлары үстүндө кар данелери доланып, оларнын янакларынан, урбаларынан ирип, жерге түшөйдүлөр. Геже вактында неон лампаларынын ярыклары кар данечиклерине масалдаки бакт кетирүүчү сырлы мавы учкунларга бензетедилер. Олар Ташкент мусафирханасы янына келдилер. Бир кач вакыт маршрут боюнча жүрген таксини беклеп турдулар. Не үчүн башым агыра башлады деп түшүндү Гүлнар. Эмиль шымды янымда болуп, оны бегенгеними акылына биле кетирмей. Эмиль эсе Гүлнарга нелердир айтмакта, кимлердир акында экее этмекте, лекин сөзлөрүнүн акыйкый манасы Гүлнардан узак эди. Чүнки аңа тек Эмильдин сеси эшитиледи. Эмиль кызга машинадан түшмеге жардам этти. Эли Гүлнардын баланынки кеби йымшак назык бармакларын тутканда, о калбинде насылдыр тазелик, ажайып сафлык ве айдынлык дуйгулары эсетти. Хастахане янынан кече атканда элини сак тарафка узатып, кызга ышыкларнын айдынланган бинаны көстөрдү. Мен бу ятакханеде жашайм, Гүлнар. Эвимизге якын экен, деди о, ве көзлөрүн кең ачып, Эмильге бакты, санки оны биринчи кере көрө. Гүлнар Эмильдин башыны өзүнө тарап чевирип, онун көзлөрү ичине бакып, ойле кычырмак истеди ки, эрке сону эшитсин. Эмиль, бу көрүшүмдү мен чок бекледим, лекин өзү беклемедин, evге де етип келдик, деди ве шуань бу сөзлөрүнөн Эмильдин ынжытканын аңлап, яваштан кошуп койду. Истесеңиз бир аз да кезейик. Эмиль буюк тешеккүрүнөн она бакты да, кубанчыны тута алмай юкары атылды ве элинин терек бутачыкларыны тутмага аракет этти. Гүлнар шадлык менен күлдү. Экиси микрорайон сокакларынан текрар субетлешип, яваш-яваш кеттилер. Пенжерелерде айдын ышыклар, evlerden güzel makamlar eşitili. Gülnar Emil'ge özünün okuvu, icadi işlerindeki kıyınlıklar hususunda aytdı. Men çoktan resimlerimi insan bakışının yumşaklığını, merhametligini tasvirlemege isteyim, dedi o. Lakin ne için bilmem, bu istegimni yapamayım. Bilgim, tecrübem da yok derecede. Men pek çok yürüyem, er vakit adamların gözlerine, hususan bakışlarına emniyet berem, anlaysız mı? Evet, anlayım. Menimle beraber bir oğlan yaşay. Men sizni tanış eterim, mutlaka. Onun resimini çizarsınız. Gözleri pek güzel. Bakışında acayip içki dünyası açık aydın görünüyor. İsteseniz, kuruculukka keliniz. Anda çok güzel insanlar, hakiki, emeksever işçiler var. Belki kimdedir özünüz istegen bakışını, obrazını tapabilirsiniz. Siz kuruculukta çalışkanlar medeniyetten uzak deb bilemeniz. Şimdi devir başka. Bizde Ali bilgili adi işçiler de barlar. Sağ olunuz. Vaktim olganda elbette gelirim, dedi kız ve yavaştan soradı. Emil Serverovich, ya siz meni koz ogunuzga ichde ketirip olamaysınız mı?
о кызынын суалын аңламайып чекингенинден омузларын көтерип ендирди. Мен сиз окуганда агама институтка барган эдим. Сиз 5-курста окуй эдиңиз. Мен исе мектепте, деди мулайымликле Гүлнар. Багышлаңыз мени, Гүлнар, ләкин мен уnuтканым. Ичде акылымда жок. Айпет мени срижа этем. Оозуну кабаатлы сайып Гүлнарга бакты. Кызынын жаны агырганын сезди. Онун кедерли чересini көрүп, бирден өзүнө Гүлнарга нисбетен сөзүнөн айтылмаган буюк бир назиклик ve кыз огунде месулиетлик дuydu. O вакытта пек яштырда деп тушунда Эмиль кедерли. Гүлнар, ушугендирсин деп кызынын ышыклы кара көзлөрүнө эгилип бакты о ve сен дегенини дуймай калды. Эмиль кызыны шу дакада окшамак истесе де, шуну жакшы билеки көңүлү шымды бушеге ичде разылык бермес. Жок деп фысылдады кыз. Эмиль элини көтөрүп, жолдан кете аткан таксини токтатты ve олар машинага миндилер. Кафе огунде токтатыңыз деп рижа этти Эмиль. Таныш эв, кырыш квартира. Ләкин олар о жерге кирмеге ашыкмадылар. Этрафтаки гүзеллик оларнын юреклерине окшамакта. Кышнын тынч кечеси. Кар артык ягмай. Айдынланган көкте, узак арынык бошлукта зумруд реңкте йылдызлар топары парылдамакта. Гүлнар бак. Эмиль элини юкары узатты. Көресинби? Андромеда. Гүлнар көзлөрүнү төгереклендирди. Кайда? Анда. Эмиль кене элини узатты. Аяклары түбүндө Персей. Аяклары түбүндө? Азача хашагы бак. Йылдызлар хусусунда чоқ эфсанелер бар. Оларны чешит түрлүү сөйлейлер. Мына бирisi. Мавы жылы деңизнин ялысында кадимий каялы мемлекет яйылган. Бул Хабешстан, Эфиопия. Чоқ жылдар эвелсе анда зеңгин кабилелерден чыккан, чоқ топрагы болгон бир падиша Цефей жашай экен. Цефейнин Кассиопея деген кадыны болгон. Оларнын Андромеда адлы бирден бир кызы дүйнө жүзүнө көрө. О büyüген сон дүлберлеринин дүлбери ола. Ондан гүзел кыз мемлекетте жок экен. Кассиопея кызынын дүлберлигинен копайып, бутун дүйнө огунде мактанып, онун дүлберлигини илаий дережеге көтөрө. Мабуделеринин дүлберлигинен теңештире. Кассиопея оз кызынын дүлберлигинен копайып, бутун дүйнө огунде мактанып, онун дүлберлигини илаий дережеге көтөрө. Мабуделеринин дүлберлигинен теңештире. Мабуделер ачууланып, Хабешстанны буюк фелакетке ограталар. Эр күн денизден коркунчулуу айван кит чыкка. Мемлекетни жок этежегини ачылыкка огратажагын билдире. Ачкоз китни тынчландырмак үчүн оңа ашамага күндө бир кыз жибермек керек экен. Буну шу бешарет өзү талап эте. Гарып мемлекетте кызлар эпексиле. Вецефей аллаларга ялварып мемлекетни бу фелакеттен, шу бешареттен куртармаларына рижа эте. Сенин истегиңни япармыз, ләкин сен, Цефей, китке бирден бир севимли кызыңны, дүлберлеринин дүлберлери краличе Андромеданы жибережексин, дейлер оңа. Цефей аглай сызлай кадыны кече күндүз көз яшлар төкө. Ләкин не чаре? Кызынын ведалашмага да вакыт келе. Каралар кийген краличени дениз ялысындагы бем-бейаз каяга зынжырларынан баглайлар. Далгалар yüksek шубултынын yüksek каяга урула, этрафка сув сачрай. Көпүк гарып краличенин аякларыны назик-назик яламакта. Бирден дениз көтериле, көпүклене, суунун yüksek далгаларыны яйдырып, арасындан коркунчулуу кит атылып чыкка. Агызы кең ачылган, кичкене серт көзлери атеш пускурмекте. Кулакларындан түтүн чыкмакта. Пуллу койругу эсе йылан киби кубурулуп, сууда ойнап, далгаларыны урайды. Бешарет оз курбанын көргенинен көзлери да зияде йылтырай. О дениз далгаларыны ярып, эпиялыга якын келмекте. Тамам бу вакытта булутлар арасында канатлы папучлер кийген жесур караман Персей кайдадыр ашыкка.
О якында өзүнүн тылсымлы кылычы дешетлүү суу анасынын башыны кескен эди ve онун канынан канатлы ат Пегас асыл олган эди. Суу анасынын бакышы онун көзлөрүнө бакмага жасарет эткен эркимни ташка чевире экен. Ләкин Персей суу анасыны айнежелик менен еңи. Балалыкта саңа бу эфсанелерни масал ерине айткандырлар, ойлема? Гүлнар күлүмсүреди. Эбет, мен де эшиткен эдим, ләкин тек Персейнен суу анасынын күреши хусусунда деди. Персей деңиз ялысында бияз кайга зинжиринен багланган дүлбернин үстүнө бешарет кит атылмакта азырланганын көрүп, онун эле күрүшкө тутуна. О китке суу анасынын көзлөрүнү догурулта, кит ташка чевриле ve деңизден юулган каялы бир ада ола. Персей Андромеданы зинжирдан куртарып, сарайга алып келе. Падиша кубанып, Андромеданы оңа кадын этип бере. Буну көрген алалар зияде севинелер ve шу вакыанын бутун иштиракчыларынын сүретлерини көктө жерлештирелер. Ана бак, бір-бірінің янында йылдызлар токумы. Цефей, Кассиопея, Андромеда, Кит, Персей ve Пегас. Ажайып-ай, көкте пейда болуп, этрafка узун мавы көлгелер сача. Ава темыз ve суук. Этрафтаки эршей 2 яш юрекке кубанчылы ve тантаналы болуп көрүнмекте. Yüksek биналар ай ярыгында кумуш реңкинен парылдамакталар. Бияз карнен ортулу тереклер санки юкулап калганлар. Эмиль ve Гүлнар этрафтаки сукунетни бозмага жасаретленмейип, аракетсиз ve сессиз турмакта эдилер. Böyle ajайып айдын кече адамнын өмүрүндө чок раст келмей. Элбетте, Гүлнар ve Эмиль бу кечени юреклеринде эбедиен сакларлар. Сен эле тааныш болганымдан Гүлнар өзүмнү бактылуу дуям, деди Эмиль жошкунлукнен. Мага инанасыңбы? Гүлнар дудакларını кыбырдатты ve онун жабабыны тек дудакларынын аракетинден аңламак мүмкүн эди. Эмиль Серверович. Эмиль, деди о. Мага ойле көрүнөки, шынды сиз кетерсиңиз ve эверкиси кеби кээне чок вакытларга гайып болурсуңуз. Ve кээне мен сизни беклемеге мажбур болажагым. Эмиль Гүлнардын назык элини тутту. Энди сенден кайда кетерим, Гүлнар, деди. Эмиль кыз менен саглыклашып, ятакханесине кайтты. О өзүндө яны дуйгулар эсетти, өзүндө күч кудурет дuyду. Ошондо бир шейни аңлады. Бу кыз онун янында олганчы, ажайып эңгеллик ve сербестилик дуйгулары дайыма онун калбинде яңгырар. Сен менин тагдырымсың, Гүлнар, деди о. Ләкин аны бир кимсе эшитмеди. Этрaf караңгылык эди. Ярын июнь 1. Эмилдин doğan күнү. Гүлнар онун достору менен таанышып, куручулукка сык-сык барып, олардын чалышкан вакытларында ресимлерин чызган, этюдлер япкан эди. Институтта исе ожасы онун өзүнүн группасы огунде бу ресимлери үчүн мактаган эди. Ожалары исе бирде-бир талебесини онун мектебини кече яткан талебени мактавга, алгышламага пек саран эди. Сен бу ресимлериңде инсандын эмектен алган кубанчын көстөрө билдиң. Акыйкый эмек инсан үчүн байрамдыр. Кабилиетин бар. Илерде да зияде тырышмак керексиң, деген эди. Гүлнардын группасы ожаларыны ала ерине саяйдылар. О бейлер исам, фикир этмеге билген жидди адам. Табиаты бираз серт, кескин. Ләкин талебелери буну сезмейдилер, чүнки о олар үчүн буюк уста эди. Гүлнар элине Эмилдин суретini алды. Таныш жүз чизгилерине диккатнен бакты. Жүзүндө тебессум. О онун дайыма бойлешен олмасын истер эди. Evdekilер, анасы, бабасы ve агасы Эмилни бегенелер. Гүлнар шымды не үчүндүр кенеде ана бабасы экспедициядан кайткан күнү эслей. Каршылав мерасимы сез шамата азычык тынчлаган сон дөрдү де залга кечип отурдулар. Гүлнар ve Эдем тез-тез столдон атып,
Söylеңіз, эпосыны söylеңіз деген кебі ана бабалары сізні пек сағындым деді анасы. Дайыма сізлеріні түшіне суретлеріңізге бақа едік. Оның көзлері яшландылар. Ағлағанында не еміне? Сенің жилвелі қысчығын сақ селемет. Эдем десен, оның да машаласы бар деп күлімсіреді бабасы. Гүлнар екісіне де бақып қалды. Бабасының көзлерінде шейтанчықлар ойнай. Гүлнарының көзлері оңа пек беңзелер. О алчақ көңілі, шақаны sevgen адам. Гүр, күл ренкілі güzel сачлары, дүлбер сақалы бар. Анасы да дүлбер, земаневи қадын. Acaba мен не үшін оларының суретлеріні чызмаған екенім, деп түшінді қыз. Балам, bu kim ya? Деп сұрады анасы. Менің достым, Эмиль. Ана ұнытқансың ғалиба деп, насылдыр ашықчанлық или Гүлнарының еріне Эдем жауап берді. Белки де ұнытқандыр мұғылым. Көзлері пек güzel екен. Бірде емшақ бақышы бар бұ егетінің. Гүлнар бірден ерінден атылып тұрды. Суретіні еліне алды. Текрар Эмильнің көзлеріне бақты ве өз көзлеріне инанмады. Анам айтмаздан evvel не үшін өзім оның бақышындаки емшақлықны көрмедім екен, деп пешман етті. Соқақларны бойлап, таныш олмаған адамларын арасындан емшақ бақышны қыдырып янымда олған адамларының ажайыплігіні көрмегенім. Эмильнің бақышы, я ана баба көзлерінден оларының бақышындан емшақ, мераметлі бақышыны дүнияда тапмақ мүмкін ме екен? Эбет дайыма öyle ола. Узақ, ят, таныш olмаған шей дүлбер, экзотик шекілде көріне. Ләкин сенің янында олған туған шей көрінмей. Сен оларны сечмейсің. Узақ өлкелерге, таныш olмаған диярларға ынтыламыз. Романтика дейміз, экзотика дейміз. Туған өлкен, туған койын, туған шерін, евін, соқағын диққатындан тыш қала. Не үшін öyle ola acaba? Біз bu hususta түшінеміз ме екен? Ана, мен сізні таныштырырым, деп фысылдады Гүлнар анасының құлағына. Эмиль менің де достым. Анасы ешейні аңлаған кебі оңап күлімсіреп бақты. Гүлнар, деп чағырды оның бабасы. Анан саңа бұ кере не кетіргеніне не үшін мерақланмайсың, я? Вай, қызым, текмел ұнытқаным, деп анасы дигер одаға шықты. Елінде кағытқа сарылы насылдыр бір шей кетірді. Гүлнар кағытны açты. Эдем де оның янына келіп тоқтады. Бембияз ташчық, түбі түмтүз, чанаққа бензеп кете. Үсті уфақ тішчіклерге бензеген қатып қалған кристаллар. İçinde кварц кристалларны андырған насылдыр минераллар парылдамақта. Сақ olan açығым деп, Гүлнар анасыны, сон бабасыны өпкенеді. Бұл вақия Гүлнарның көзі өгінде чоқ керелер жанлана. Чүнки бұл левхадан сон Гүлнар кендіне ве кенді ресімлеріне тенқиди көзле бақмаға өгренді. Гүлнар ерте вақытлардан да мектепке бармаздан evvel еліне қалем яда қарындаш алып, нелердір чызмаға севейді. О 5 яшыны толдырғанда анасынан фырчы ве боялар кетірмесіні рижа еткен еді. Ақшамлары еркесевде олғанда насылдыр төгереклер, чызықлар чыза. Ресімлерінің манасыны не олғаныны өзінден ғайры еч кімсе аңламайды. Кемерде о ойынжақларыны кетіріп қоя, полға юзы қойын ята, огынде кағыт, елінде қарындаш, еп чызығалақлай, оймачы қағызындан есетілінің ұжы чықып тұра. Демек о пек тырышайды. Шу огындекі ойынжақны кағытға кечірмек істей. Эбет, өзі анлатмаса, оның япқан шейлерінің не олғаныны кімсе білмеді. Баяғы вақыт кече, Гүлнар бұйой,
мектепке катнап башлай, ләкин ресимлер япмакны быракмай. 5 сыныфта ресим hocасы оңа айрыжа диккат көстере. Сонундан кыз махсус төгерекке катнап башлай. Гүлнар тек ресим япмакнен канаатленмеди. О, өз шээрини, ана бабасынын doğan өлкесini севе, onun тарихыны биле ve эр бир эфсанеге инана эди. Эфсанелерни оңа картанасы айта эди. Onun fikirlerini çan sesi buldu. Gülnar telefonga çaptı. Gülnar sensin mi? 2 bilet aldım. Yugoslaviyadan kelgen Vaykal çalgı ansamblinin konsertine. Sağ ol Emil. Saat 8'de başlanacak. Konsert zalı o günde beklerim. Yaxşı mı? Dostlarım da olacaklar. Yaxşı Emil. Akşam konuşurmuz dep trubkanı yerine koydu. Gülnar çok düşünmeyip, yazlık anterini kiydi, dalgalı saçlarını tarap, omuzları üzerine düşürdü. Son kuzguge bakıp memnun kaldı. Saatke bakıp evden çıktı. Baktına avtobusunu çok beklemedi. Avtobus onu doz-doğru metroga alıp geldi. Gülnar 2 toxtalış ketmek gerek. Vagonga sarışın, orta boylu mavi kozlu oğlan kırıp, Gülnar'nın karşısındaki boş yerge oturdu. Yavaştan etraftaki adamlarga koz taşlap, olar görmesin degen gibi tez-tez elinin yengil hareketinin gür saçlarını düzeltti. Son elindeki gazetani açıp okumaga başladı. Birden ince parmakları gazetani o yağ bu yağ yumarlamaga, son tizlerinde nasıldır avanı çalmaga başladılar. Sonra ise mavi gölçikler gene de kaşları tübünden etrafka bakıp, eli tekrar yukarı koterilip boysunmagan perçemini düzeltti. Elbette, etraftakilerge duydurmamak niyetinin epısını gizli şekilde yapmaga tırışkan bu oğlan, o'zining bu hareketlerinin tek bir şeyini, doz-doğru ona doğrulgan kara gözlerinin dikkatli bakışını görmey ve sezmeydi. Bu gözler oğlanga o vagonga kirgeninin bakıp kalgan ediler. Ve onun her bir hareketinin aşıkçanlığını, heyecanını dalil etediler. Bu gözler ressam gözleri edi. Galiba bu oğlanga bir şey olgan dep düşündü Gülnar ve yerinden turdu. Onunla beraber şu oğlan da vagondan çıktı ve ken adımlarının kaydadır aşıkıp ketdi. O koz açıp yumganca başka tarafga çevrilip gayip oldu. Gülnar uzaktan Emil'ni korup kaldı. Yanında tanış oğlanlar, Volodya, Rişat ve başkaları. Ah seni, dedi Gülnar özünce edemni korup. Ağam olgan, bana bir şey aytmayıp. Gülnar selam berdi. Birkaç vakittan konsert zalı o günde şu vagondaki yigit bir kızının el tutuşup peyda oldular. Gülnar gülümsiredi. Görüşüp o gündeki heyecan ekendi, dedi içinden. Tezden epis adamlar zalga kirdiler. Yerlerini tapıp oturdular. Konferansiye çıktı, zalga sükunet çöktü. Umumen sükunet çeşit soyula bile. Kirgin, mukaddes ve ilahri. Lakin bu zaldaki sükunet acayip edi. Sıcak, canlı, bütünley işanç dalgalarının tolu. Anlav uçkunları ansambl yercilarından seyircilerge ve aksine keteydi. Konsertten son yigitler ve ağası Gülnar ve Emil'le sağlıklaşıp kaydadır kettiler. Gülnar Emil hakkında çok düşüneydi. Onun pak duyguları Gülnar'ını hürmet etkenin hususunda. O hiç bir hareketinin, hiç bir sözünün Gülnar'da oza hakkında da başkaca düşünmege, onda şüphe doğurmaga yol vermedi. Onu hiç de incitmedi. Belki bu sebeplerden Gülnar onu can yürekten sevdi. Gülnar kurucular hakkında da çok düşüne. Emil'nin aytkanı doğru eken, anda gerçekten de acayip, öz işine sadık adamlar çalışa dey Gülnar öz-özüne. Gülnar başta kurucularga addi, yengilce baka edi. Endi ise olarının zanaatı, emegi ona egzotik şekilde görüne. Hususan bunu emek romantikasını son anladı. Evet, herkes anlay. Kuruculuk zanaatı öyle kolay değil.
Ләкин намуснен эда етілсе, ангииш инсанға қанаатленув, құрур бағышламақ мүмкін. Гүлнарны бір шей да айретте қалдырайды. Шақа шейлер айтып лаф етмекні севген азыр жавап егітлер, іш меселесіне келгенде, олардан жидді адам тапмақ қиын. Кемерде элинде электродны тутканда Гүлнарға Прометейны андыралар. Гүлнардың көзі өгінде Яны Левха сюжетны жанландыралар. Санки элинде Прометейнын алевini тута ве квартирада шу тылсымлы алевнын учкунларыны калдырып, адамларнын аятыны ярыклаталар. Мытлака ойлересим япарым деп түшүнө Гүлнар ве көзлөрүнү, күн бою yorulган көзлөрүнү юма. Япраклар инде сарарып башладылар. Ава салкынланып башлады. Кайдандыр серин елчик эсмекте. Эмил бүгүн чалышмай раатлана. Шымды о Гүлнарны институт өгүндө беклемекте. Этрафка диккатнен бакканда эршейни көзете. Гүлнарнын сөзлөрүнү катырлай. О Эмилге дайыма, Эмил, этрафка бакмак, табиаттан зев калмак керек. Бакмага эркес биле, амма гүзелликни эрким сече билмей. Тек сейир этмекнен кифаятленмейип, бакмага ве көрмеге де огренмек керек, дей эди. Эмил тереклерге бакып, хусусий бир шей көрмеге тырышты. Ачык сары, ешил япраклар. Не үчүндүр Гүлнар тереклернин япракларыны сейир этмеге севе деп тушунду Эмил. Бирден онун фикирине Гүлнардын сеси бөлдү. Эмил деп Гүлнар оңа таба чапмакта. Гүлнар тизден ашагы чичекли юбка ве көк түсте кофта кийген. Еңлери ашагы сербест түшелер, олар ве көкреги чешит реңкте чичеклеринен нагышланган. Эмил онун көрүнүшүнө бегенди. Чүнки Гүлнар бир модага риаят этмей. Тез-тез деништырып, де кайдеден узун, де гайет кыска антерлер киймеге севе. Кийинүүгө де хужуреди. Антерлеринин бичимини та геройларынын заманларынан тапып чыкара. Яда космик девирден де илерилеп кете, белки ойле антер бичимлерини 21-асыр генчлери кийежеклер. Ләкин ренк меселесине келгенде, юбка кофталары бири-биринден ренклерини назар этибарга алганда, гайет келишикле, уйгун, дүлбер эди. Ол кыска антерлер кийгенде Эмилдин янында бала кеби көрүнө. Onun үчүн Эмил Гүлнарнын вакыт узунжа киймесин эстесе де, оңа бир шей айтып оламай. Айтсам, белки инатлыгы тутуп аксине япажак деп түшүнө Эмил ве күлүмсүрөй. Чүнки о Гүлнарнын инатлыгыны да бегене. Юр бизге кетейик деди кыз. Эмил разы болду. Троллейбуснен шаар мерkezине келип, маршрутлы таксиге минип микрорайонга келдилер, капыны ачып, ичери кирдилер. Эмил, сен о бир одага барып отур, раатлан, мен шында аш азырлап кетиририм. Эдемде келер, о бүгүн тиземлеринин эвине бармак керек эди. Эмил залга кирди. Китапларынын толуу рафларыны көздөн кечирди. О жерде китаплардан гайры чешит шекилде ташлар, насылдыр минераллар бар эди. Бирден Эмилдин көзлөрү шекили адий бир минералга илишти. Ачык мавы реңкле, ичинде бейаз көпүккө бензеген бенеклер, дерсин о бенеклер ичинде ава бар. Эмил кайдадыр бу минерал акында окуган эди. О пек муим шей, ләкин шымды онун адыны катырлап оламады. Рафларда да чешит куруп тачыклар бар. Бири оюнжуга, дигери йыланга бензеп кетелер. Табиат нелер япмай деп тушунду Эмил. Гүлнар каве кетирди, олар экиси каве ичтилер, сон Гүлнар кене ашканеге кетти. Йигит Гүлнар хусусунда түшүнмекте. Дерсин бу кыздын ичинде эки адам гизленген. Бири мулайым, назик табиатлы, дигери шен, ләкин инат. Шейни аксине япа билежек чизгилери бар. Бу эки табиат айрылмас бирдемликни тешкил этип, тынч муабет яшайлар. Ләкин не үчүндүр Эмил хусусан онун инатлыгыны, ираделигини бегене эди. Одага Гүлнар кирди. Эмил, кел отур, энди шей азыр деди.
Олар отырып буюк иштианин ашадылар, музыка dinlediler. Гүлнар өзүнүн sevgen пластинкасыны койду. Sevgi тарихы. Поль Морианын оркестры ижра эти. Мен бу эзгини севем, деди Гүлнар. Onu dinlegende ya da bir yerde eşitkende ağlaydım. Niçin ekenini özüm de bilmeyim. Gülnar, men sana bir teklif ile keldim. Отпускага чыктым. Трестимизде ысык көлгө 2 haftalık yollanmalar бар. 3 автобус тешкил этелер. Истесен экimiz кетейик я анда, я башка bir yerге. Yok Emil, pek ister edim, ama meni instituttan boşatmazlar. Ne yapayıq? Başka bir vakit ketermiz. Emil biraz kederlendi. Gülnar bunu anlap yanına geldi, gözlerine timtik baktı. Incınma Emil, dedi yavaştan. Niçin incınayım Gülnar? Vakit gelir, ikimiz de uzak seyahatga ketermiz. Doğru mu? Men senin doğan gününe yetip gelirim Gülnar. Gülnar күлді, beklerim degen gibi şadlık gözlerinin Emil'ge baktı. Gülnar, men çoktan senin resimlerini görmek isteyim. Ama cesaret etip olamayım. Sen olarını ne için menden gizleysin? Dedi Emil. Gülnar күлümsüredi. Gizlemeyim, utanam. Haydi, yaxşı, yür menim odama, dep teklif etti Gülnar. Emil kaç kereler evlerine gelse de, daha Gülnar'nın odasına ayak basmagan edi. Şimdi ise o gönlünde yanı siyari açkan astronomnun duygularını hissetken gibi oldu. Pencere karşısında tahta kravat, odanın sol tarafında yazı stolu, üstü kalabalık, öyle kalabalık ki Allah saklasın. Boyalar, nasıldır şişeler, içinde kim bilsin neler, karındaşlar, fırçalar, divarda resimler, kitap raflarında papkalar, kağıtlar, albomlar, nasıldır kutular, daha neler üst üstüne obalanıp duralar. Acaba bu kağıtlardan, bu kalabalıktan başı aylanmay mı eken dep düşündü Emil. Gülnar Emil'nin yanına gelip oturdu. Sanatta özünü tapmak mürekkep şey Emil. Taklit etmemek kıyın. Özünü tapmak için ufak tüfekten başlaysın, özünü zere etip kıdırasın. Fikir etmege, yanı şeyler tapmaga men de öğrenip başladım. Lakin kompozitsiyalarında da diğerlerden nasıldır fark, özçenlik duyulmak gerek. Gülnar Emil'ge çevrilip, meni anlay mı yok mu degen manada onun yüzüne, gözlerine dikkatle baktı. Emil onu dikkatle dinley. Kız hikayesini devam etti. Bir günü Genrich Yakovlevich Leys ile o bizim renkli resim boyunca hocamız. İnstituttan beraber kaytaydık. Onun sözleri hala kulağımda yankıraylar ve daima benimle olacaklar. O bana böyle degen edi. Senin maksadın tabiatka doğrudan doğru taklit etmek. Yani bir şeyini tam olğanı gibi aks etuv değil de, onu özünce görüp, özünün şahsi münasebetinin anlavından, yüreğinden geçirmektir. Bu özünden geçiruf ressamını ressam eti ve bununla onu diğer ressamlardan kesin-kes ayıra. Onun resimlerini başkalarınınkine benzetmey. Tabiatının etraftaki manzaralarının acayip güzelliğini göstermek gerek. Onun renk zenligini ve mürekkepligini fırça ve boyalar yardımıyla öyle açıp göstermek gerek ki, cansız ketende seyirciler hakiki tabiat levhalarını, hadiselerini korup, bu resimni tek hakikattan ayırıp olamasınlar değil, hatta ondan da güzel dep sansınlar. Buna ustalık, istidat deyler. Ve bu istidat bir taraftan ressamның kabiliyeti ve iradesinde ve ikinci taraftan onun gayreti ve kergin emeği sayesinde kelip çıka. Ressam sanat eserini yaratkanda koygan maksadına icadi surette yanaşa. Yangi bir şey meydanga ketirmege tırışa. O hakiki manzaranı diğer materialga yani ketenge geçirmege ıntılganda, şu manzarada yangi bir çizgi tapa. Yalnız böyle olgan takdirde o öz kabiliyetini, şahsi özçenligini gösterebilir. Onun için bizler Botticelli ve Leonardo da Vinci'nin, Rubens ve Repin'in resimlerini karıştırmayıp biri diğerinden ayıramız. Çünkü onların her biri özüne has hususiyetlerle belgilenip ayrılıp dura.
Ләкин оларны бер şey бердәмләштерә. Акыйкый усталык, истидат. Ве бер рәссам бу җөмләгә керә. Ләкин акыйкый бөек рәссам. Беләсеңме, безнең институтта укымак гаять агыр. Чөнки тек аран вакыт качырсаң, сон дигәрләрнең пешендән yetişмәгә имканың olмай. Чөнки şeyне элнен yapmak керек. Насыл аңлатайым саңа. Bizim okuvumuz dersliklerini көзден кечирүү дегил. Мында күн сабадан акшамга агыр, кергин эмек этмек керек ола. Агам буну аңламай. О ясамчылыкны жидди иш саймай, деди Гүлнар шикаят тарзында ве еринден туруп рафтан недир кылып башлады. Эмил исе дивардаки ресимлерни сейретти. Биринчи левха деңиз. Авлакта геми көрүнмекте. Ок тарафта яш кадын тизлерине кадар сууга кирген. Антернин этеги сыланган. Эллерини геми бетке узаткан. Сачларны ел чешит тарафка дагытмакта. Жүз чизгилеринде эллеринин аракетлеринде кайгы кедер. Экинчи ресим Эмилни айретте калдырды. Кара ве бейаз боялар менен чызылган ресимде огде кичкене кызчык тура элинде топ. Артта эсе эгилген адам санки үстүнө буюк бир агырлык юкленген. Эллерни этрафка жайып, гуя кара дешетли булутну уйтеп тутуп тура. Дерсин булутнун бурчак ве ягмурнун өзүнүн аркасына кабул этежек ве кызчыкны фелакеттен саклайжак. Онун аракетлеринде күч кудурет, ираде дуюла. Гүлнар насылдыр альбомлар, папкалар кетирди. Бу сонки вакытта япкан ресимлерим, деди о. Эмил оларны алып бирер бакты. Мына бу этюдны Эмил элинде баягы тутты. Диварлары кузгунен донатуулуу балабан ода. Ресимдин ок тарафы бомбош, караңлык. Узакта эсе ай ярыгынын айдынланган көше. Ал чачак скемле үстүндө элери ашагы саркан балерина отура. Көзлөрүн юмган, дерсин юклап калган, ве шымдычык туруп аяк учуларына басып оюнга түшөжөк. Ләкин не үчүндүр Эмил онун жүзүндө, бутун вожудунда ойле бир yorgunluk туйду ки, бирден шашып калды. О да бир ресимни элинде чок тутты. Огде хаста адам ята. Onun üstünde boyunun uzunluğunda kırmızı karanfil. Arttan nasıldır koy, adamlar. Uzakta deniz ve dağlar көрүнө. Эмил bu resimnin manasını, gayasını anlap olamadı. Bular içinde Kırım manzaraları da pek çok edi. Эмил оларны derhal tanıdı. Мына Аювдах, Айпетринин uçları, Карылгач yuvасы, Судактаки кадимий Женевиз калесинин исарлары, Демиржи дагынын манзаралары ве илахри. Дуйла ки, Гүлнар Кырымда фырчысы менен баягы чалышкан. Гүлнар, сен керекми Эмил деп, онун лафыны бөлдү Гүлнар. Өзүм билем, мага да чок чалышмак керек. Жок, Гүлнар, мен башка şey айтмак истейм. Сен яңлышасың, сен Эмил рижа этем, бу хусуста мага бир сөз айтма деп аглап жиберди бирден ве жеринден туруп башка альбомлар кетирди. Эмил оларны алды ве Гүлнарны тынчландырмага тырышты. Гүлнар сускан сон альбомларны ачты. Эмил айретте калды. Бири, дигери одешет алтында калды. Будан асыл şey буңа эбет Эмил көрген ве эшиткен эди, абстракция дениле. Ләкин буларны сөзле тарифлемек мүмкүнмү? Я Эмилнин алыны тарифлемек, аңлатмак мүмкүнмү? Эмил бу ресимлерни чызган Гүлнарнын калбинде нелер олай айтканын аңламак истеди, ләкин буну аңламак мүмкүнмү экен? Йигит түшүнчели ве айретли назарыны Гүлнарга doğrulttu. Гүлнар, мен бир şey аңлап оламайм. Тек сен дегил, мен кендим де бир şey аңлап оламайм деп күлүмсүреди Гүлнар. Амма булар мага пек кереклер. Кимерде өзүмнү ярамай дуям, сон чызмага, караламага башлайм, иште булар пейда болалар. Сонундан мага жеңилдик, сербестлик келе. Гүлнар бирден лакырдыны дигер тарафка чевирди. Башка şeyлерни сөйлөп башлады ве музыка dinlemekni теклиф этти. Өзү исе насылдыр лентаны магнитофонга жерлештирди. Америка оркестры Эмил. Чалгы алетлери бирдемликле сесленмекте.
Бу ижрачылар акыйкый талант сайыпларыдыр. Бирден Эмиль Гүлнарны тасаввур этти. Көзлери кедерлі, кайгылы, недир оны ичтен азаплай, кыйнай, onun bir elinde fırça, diğerinde palitra. Көз yaşlarını da görmedim Gülnar, dedi yavaştan Emil. Gülnar gülümsiredi. Bağışla meni Emil, endi hiç de ağlamam. Hem doğru yaparsın, dep güldü Emil ve onun saçlarını nezaketle öptü. Yarım saatten son Emil Gülnar'la sağlıklaşıp ketdi. Emil ketken son Gülnar düşüncege daldı. Emilni geri kaytarıp episini ona söylemek istedi. Lakin hayatta her şey senin istegenin gibi olmay. Yarım saat evvel Gülnar özünü tutalmay Emil'nin o günde ağlagan edi. Çünkü bir kimse hocasından gayrı onun resimlerini algışlamak, maqtamak istese, Gülnar kederlene, öz-özüne açulana, nefretlene ve ister istemez geçken şeylerini hatırlamağa mecbur olaydı. Gülnarlar eski kvartirada yaşaganda, olarның meydançıklarında yanı komşu peyda oldu. Komşuları jurnalist, meraklı adam edi. Gülnar jurnalistlerini urmet ete ve ne üçündür olardan sakına, korkaydı özü de yaxşı anlamaydı. Gülnar olarını akıllı, gayet akıllı dep, özünün kolaysız alga kalmaması için tırışa, yani yüksek şeyler hususta lakırdı etip felsefege urunaydı. Komşuları çok vakayalarını bilgen, çok şeyini görgen adam edi. O kemerde Gülnarlarga kele. Gülnar da onun musafiri olgan edi. O Gülnar'nın resimlerinden meraklanıp, olarını çok maktay turgan. Bir kunu Gülnarga kelip, bir kaç resim yapmasını rica etti. Birisine ziyade emniyet berip, ufak detallerini bile söylegen edi. Resimde o öz tuğan köyünden bir levhani, bir hadiseni hikaye etip, doğru öyle çizmasını yalvargan edi. Gülnar onun ricasına büyük dikkat ile yanaşıp, olarının episini komşuları istegeni gibi çizgan edi. O gayet memnun kalgan edi. Баягы вакыт кечкен соң, bir күн акшамüstü, komşusu Gülnar'ın azbar o günde skemlede oturup lakırdı eteydi. Geçken hafta babam musafirlikке kelgen edi dedi o. Şu koyumuz olgan resimini gösterecek oldum, çok kıdırdım, babama göstermege istedim. Herhalde bizim tuğan koyumuz ve o hadiseni ebet babam da hala da akılında saklaydır. Ahır sonu onu sofadaki dolaptan taptım. Babam pek sevindi. Koyumuzun tıpkı ozu dep o hadiseni de hatırladı. Siz kaydan taptım dediniz, dedi Gülnar açuvunu gizlep olamay. Dolaptan. Anda kartop ve soğanın arasında kalgan eken, dedi komşu karık davuşnen. Siz olarını anda bıraktınız mı? Başka yer tapılmadı mı? Gülnar'nın gözlerinde yaş asıl oldu. Dudaklarının çetleri titredi. Onun gözlerinden ağrı ve çaresizlik, işançsızlık ve elem alametleri peyda oldu. Kaytarınız bana olarını, dedi Gülnar kati davuşnen. Yaxşı kaytarırım, öyle heyecanlanganın da ne? Dep taciplendi komşusu. Böylelikle Gülnar o resimlerini kaytarıp aldı. Lakin özü tinçlanıp olamadı. Bu vakayadan son Gülnar resimlerini bir kimsege bermedi ve göstermege de istemedi. Eğer birisi resimlerini maktasa, o derhal adamlarının iki yüzlü olganını göz önüne getirip, şu hadiseni hatırlay ve ağlaydı. Şu vakayadan son Gülnar jurnalistlerini sevmeye başladı. O mesele zanatta değil, medeniyette, terbiyede olganını anlayıbet. Lakin herhalde bu zanaat vekillerine nisbeten onun gönlünde nasıldır işançsızlık peyda olgan edi. Emil'le Gülnar bugün sergiler zalında teşkil etilgen yaş ressamlarının sergisini seyir etmege bardılar. Adam çok resimlerge bakıp fikir alışıp berişmekteler.
Гүлнар ve Эмиль de bir resimden birine keçip, nedir hususta lakırdı eteler. Nihayet olar tışqa çıktılar. Çoxusu resimlerini beğenmedim dedi Emil. Ne için Emil? Ne için olganını bilmeyim, lakin resimlerde nedir yetişmey. Öyle bet, men bunu pek yaxşı anlayım. Hatiyetlik, işçenlik gerek. Men özüm de öylem, de keçmişke urunam, de abstraksiyaga. Tek sen degil Gülnar, hepiniz şimdi niçindir keçmişke urunasınız. Bu yaxşı. Lakin keçmişni evvela yaxşı öğrenmeli, bilmeli ve sonra ketende tecessüm etuvge kirişmeli. Sizlerde ise aksine ola. Bir şey daha, belki men bu işte acemidirim, lakin bugunni, etrafni, gelecekni, nihayet özüngni görebilmek gerek. Sen doğru anladın Emil. Men şimdi bir resim üstünde çalışam. Çok uğraşam, lakin bir şey çıkmay. Men bu büyük resimimni tez vaqtda bitiririm belli edim. Lakin teessüfki menim düşüngenim gibi olmadı. Aylar keçti. İş ise hep yerinden kıpırdamay. Tasavvurumda resim canlı, güzel, temelli ola. Sen etüdlerini көрген edin Emil. Sudaktaki kadimi yıkıntılar akılında mı? Emil akılımda degen manada başını qaktı. Arxeologlar, şu kartның, alimның yüz çizgileri. Kartanam söylegen efsane. Gülnar bu ketende peyda olacak balaban resimnin ufak tüfek detallerini bile açık aydın göreydi. Kimerde ona öyle görünüyor ki, bir yengil çizik daha yapılıp, fırçı bir kere daha ketenge dokunur ve tasavvur etken şeyleri hakikat olup, gözünün önündeki ketende peyda olur. Lakin kene günler keçeler. Resim ise bambaşka ola. Ne için acaba? Keten cansız ola ve boyalar tek palitrada aydın parlak ifadeli olup, ketenge keçkeninin sönü keler. Ne için böyle olganını özü de yaxşı anlamaydı. Gülnar başta hayalında yaxşı tasavvur etsen, gözün önüne getirsen, onu ketenge kolaylıkla köçürmek mümkün olur belli edi. Aksine oldu. Ne için acaba? Efsaneni otta balalığından eşitken, onu yaxşı hatırlay. Sudakka birkaç kere barıp etütler, eskizler yapkan edi. Resimni endi bütünley ketende canlandırmak isteydi. Lakin bir şey çıkmay. Mesele ise başka şeydi. Tecrübesinin yoksuzluğundaydı. Yok, ressamcılık tecrübesi değil, ömür tecrübesi yok derecedeydi. Şimdiki zaman yaşları ne görgenler? Ağrılar mı? Kıyınlıklar mı? Mektep, institut, studentlik devri, başka şey yok. Güzel keten yaratmak için ömür tecrübesi gerek. Gülnar bu ketenini bırakıp başka şeylerden uğraşan vakti da oldu. Yani etütler yaptı. Kimerde açulanıp fırçalarını bar güçten bir çetke fırlata ve gene sevimli sokaklarında yürüyedi. Mında bir mesele daha var. Çokrak, menba meselesi. O kaydan başlana? Evet, her şeyin başı, negizi olmak gerek. Olar ise unutula. Tamırlar kayda? Tamırsız otlar bile kuruylar. İnsan nesili ise gayip ola bile. Geçmişsiz bugün de yok, yarın da yok. Gelecek, geçmişke esaslanmak, bazanmak gerek. Mına şimdi, bu vakitta, bu dakikalarda Gülnar, icatkar, geçmişle bugün arasındaki bağını, devir, vakit bağını, yani gelecekni göstermek gerekligini anladı. Kartlar ve yaşlar. Olarını emek birleştire. Efsanede de şu şey tasdıklanıla. Emil, men kene sudakka barmak gerekim. Tatilde anda baracağım. Men ister edim ki, ömür meni nasıl yaxşı adamlarla tanıştırgan olsa, o adamlar menim yakınlarım, dostlarım, doğmuşlarım, sevimli insanlarım olup ebedi yaşasınlar. Her vakit olar resimlerden baksınlar. Men ister edim ki, şu resimler adi ketten olup kalmasın. Olar şimdi ve çok yıllar geçken son canlılar gibi duvarlarda laf etsinler.
Bizim devrimizin adamları çok yıllardan sonra özlerinin işleri, ömürleri, devirleri hususunda hikaye etsinler. Demek isteyeyim ki, onlar böylelikle ebedi yaşasınlar. Adamın ömrünü uzatmak. Bu hususta çok alimler, binlerce hekimler düşünüyorlar. Her bir asırda bu hususta düşünülgen. Bu işni tek yazıcılar, heykeltıraşlar ve ressamlar yapıp oldular. 100 yıllar evvel yaşagan adamlarının suretleri, obrazları, yaratıcılarının elleri vasıtasıyla bizim kungece yetip geldiler. Men de olar gibi adamlarının ömrünü fırça ve boyalar yardımıyla uzatmak, daha doğrusu ebedileştirmek isteyim, dedi Gülnar. Hey, sende şöhretperestlik var ekendi. Üstüne o kadar ağır yük alasın, onu yapıp olursun mu dep düşündü Emil. Lakin kim bilsin, belki o haklıdır, belki öyle yapmak gerektir. Her bir yaratıcı, kim olsa olsun, özünün küçüne bazanıp lahırda eti. Belki Gülnar da meşhur ressam olur. Gülnar birkaç gün sabadan akşamgacha Malbert ogünden ketmedi. Nihayet o boyalarını chetga koydu. Sonki chiziq. Yavaştan artga çekildi. O gözlerine inanmadı. Elinden fırça düştü. Dağ gülü ısık gül, kışta da buzlamay. Çoğusu adamlar bu gül yalısında rahatlanmağa severler. Bu yerde daima kalabalık ola. Hakikaten gül güzel, suvu temiz, salkın. Emil ve Reşat da rahatlanganlar arasındalar. Kimerde Emil suvuğa hoşlanıp baka. Yazık Gülnar yoktur. Kim bilsin nasıl güzel etütler yapar edi dep yazıksına o. Emil kayda barsa barsın, ne yapsa yapsın Gülnar. Onun sözleri akılından bir dakika bile çıkmaydı. Kimerde Reşat ona, Emil sen işte de gülsün, ciddiligini bırak dep güle. Emil ise Gülnar'ını düşünmekte. Pek meraklı kız. De öyle ola, de böyle. Onun ile meraklı ömür kurmak mümkün. Emil için bu sonki hafta pek kıyın oldu. Gülnar'ını ziyade sağındı. İkisi şehirde 2 hafta görüşmese bile Emil böyle vaziyette kalmaydı. Ne içindir şimdi yüreği sızlay, tırsıqa. Hep Gülnar'ın doğan günü hususunda hayalana. Gülnar'ın dostları, doğmuşları gelecek. Onun ana babası da belki şu günge yetip gelirler. Gülnar'ını kuvandırırlar. Acaba ona ne bağışlamak mümkün degen fikir Emil'ni ziyade rahatsızlay. Birden kulağına acayip yerinin makamı eşitildi. Reşat yalığa magnetofonunu getirgen eken. Men anamның bir kızı edim. Ediye topçu yerlay. Emil seskendi. Kulaklarını ellerinden kapattı. Eşitmek istemedi. Şen garbi melodiya yangıradı. Lakin Emil tinçlanıp olamadı. Anasını hatırladı. Bu yer onun sevgen yeri edi. Emil bu yerini eşitkende kulaklarını kapata ağlayacak ola. Bağırmak istey. Lakin o yigit, yaş kişi ağlap olamay. Toy düğünlerde de bu sebepten barmağa istemey. Sevmey. Çünkü anda kelinge bağışlap bu yerini sımarlamağa seveler. Emil o vaqtda birinci kursta okuydu. Kışlık sessiya vaqti. İmtihanlar bitken son o evlerine ketecek. Anasını pek sağıngan, onu görmek istey. Böyle sıklet günlerinin birinde acele telegrama keli. Anan ağır hasta mutlaka kel. Emil'nin gönlünde korku peyda oldu. Dekanatqa çapıp ketmege izin aldı. Dostları tez vaqtda ona bilet almak için telegrammanı alıp onunla beraber aeroportqa çaptılar, lakin bilet alıp olamadılar. Ava bozuk, samolyotlar uçmay. Emil'ni avtobusnen ozgardılar. Emil avtobusnen kete ağlayacak ola ağlap olamay. Nasıl etip avtobusның suratını tezleştirsin? Telegrammanı çıkarıp tekrar ve tekrar okuy. İnanamay. Kozu ogüne anası keli. İnce, uzunca boylu kadın. Kimse ona hakiki yaşını vermey. Pek yaş görüneydi. Saçları simsiya, gözleri kahverengi. Emil'nin gözleri de tıpkı anasınınki gibi bilir.
Эмиль жүз чезгилеринен де оңа беңзей. Кыз кардашы исе бабасынын тамам узу. Эмилдин башы агырып башлай. Чешит фикирлер. Эбет анасы ве бабасы кыйын өмүр кечирдилер. Джеңктен соңки агыр жыллар. Алсызлык, ачлык. Эписи инсан беденинде излер калдырып, адамларны яваш-яваш фарыталар. O evlerine nasıl yetip gelgenini tasavvur bile etip olamay. Taksinenmi, avtobusnenmi kim bilsin. Azbarda doğmuşlar, komşular. Birden onun kokusunda Sanchuf peyda oldu, yüreği sıkıldı. Emil ağır adımladı, toplangan kalka umutnen baktı. Balam keldin mi dep onu kartanası karşıladı. Arınık kart gözler ona acınıklı bakaydı. O bir şey aytacak oldu, ayta almadı. Komşular, doğmuşlar Emil'ge yakın kelip, Emil ozununu tut balam, ne yapacaksın? Allah'ın emri. Can sıkıcı sükunet hüküm sürdü. Mukaddes sükunet. Bir dakika içinde onun başından neler gelip geçmediler. Emil hepsini anladı. Bağıracak oldu, bağıramadı. Ağlayacak oldu, ağlap olamadı. Boğazına bir şey tıkılgan gibi oldu. Hala bugünkü Emil özünü bağışlap olamay. Anasını sonki kere koralmadı. O hasta yatkanda, onu operatsiya etkende, sonki dakikalarında sevimli oğlu yanında olmadı. Onun gözlerini, yüzünü öpmedi. Emil'nin hatırında daima anasının kulümsüregeni, yırlağanı, şen yüzü, kuvvançlı gözleri canlanı. Oğlum institutunu bitirse, onu özüm evlendiririm. Sevgen kızını kelin yaparım dep yüreği garip. Lakin takdir, anası Gulnar'ını koralmadı. Gulnar Emil'den anası hakkında hikaye etmesini çok kereler rica etti, lakin Emil ne içindir ona bir şey ayta almagan edi. Güneşli gün, Emil pencereden tышқа көз ташлай. Бақчада терекler çeçeklenip, güya kenlinlik anterlerini kiygenler. Emil 10. sınıfını bitirmekte edi. Turup mektepke barmağa erinip, daha yatmak istey. Sofada yengil adımlar eşitkeninen, Emil gözlerini derhal yumdu. Yavaştan kapı açıldı. Emil budaqalarını pek seviydi. Şimdi anası onun yanına gelecek, onu qıtıqlayacak. Emil, anası egili fısılday. Ve onun uzun, daha jıyıştırılmagan saçları Emil'nin burnunu qıtıqlaylar. Emil sol gözünü aça. Anasının yüzü da aydın görünmey. O kulüp sağ gözünü aça ve sonra derhal atılıp tura. İkisi de şadlıqnen kuleler. Anası pencereni açıp odağa salkın, taze hava kirseteydi. Emil kene evlerini hatırlay. Gulnar'nın evleri zemanevi üslupte kurulgan. Emillerde ise hartanasının odası eski usulda donatılgan. Setler, minderler, yastıklar. Anası bu dünyanı terk etken son kartanası Emil için anasının yerini tutmağa tırıştı. Tırıştı ama garip harti, uç oğlu cenkten kaytmadılar, elak oldular. Uç oğlu yani Emil'nin uç dayısı. Oğulları sağdırlar dep Galibe gününü bekleydi. Galibe. Ortancı oğlu Galibe günü elak olgan. Lakin Karti bunu bilmedi. 4. oğlundan eşitti. Sonundan. Çok yıllar geçken son. Bir oğlu ve bir kızı yani Emil'nin anası sağ kaldılar. Son torunları oldu. Demek nesil devam etti. Emil galiba yağmur yağacak, bu Rişat'nın sesi. O Emil'nin hatırlavlarını böldü. Emil yerinden durup gökке baktı. Güçlü yel bulutlarını biri-birinin peşinden üyteklegeni, onu çoban koy sürüsünü aydağanı gibi göründü. Birden boz renkli bulutlar kaplamı bölünüp, havada mavılık peyda oldu. Belki bulutlarını yel aydap keter ve yağmur yağamaz dedi Emil. Herhalde olar yatakhaneler tarafga kettiler. Yarın evlerine qaytacaklar. Emil avtobus penceresinden tышқа көз ташлай.
чөл. Сарарган, куруган отлар. Энди олар Жамбул шээрини кечтилер. Энишли йокушлуу айланчык жоллар. Автобус дах кечитинден өтүп сол тарафка чевриле, бензин толдурула. Кени жолларыны девам этелер ве кени пенжереден коюу боз реңкли көк көрүнмекте. Кимерде челек туз булутлар капламында арынык мабылык пайда бола. Автобус энди Бурная деген жерге якынларды. Галиба 4-5 сааттык жолумузда бар, кече калдык, караңгылык чөкөй атар, деди Эмиль ичинден. О тушунжеге далды. Ярын Гүлнарыны көрежек. Лекин не үчүндүр юреги сызлады. Аба бозуклагы себебиндендир деп тушунду Эмиль. Амма Эдем идариге кырды. Сез шамата, идаре башлыгы о як, бу як жүрмекте. Секретарь кызынын көзлөрүндөн жаш акмакта. Танечка, саңа не болду? Деди Эдем. Эмиль, Решат, олар жоклар. Каза. Эдем адамлар топланган жерге барды. Бутун идаре мында. Эдемге эршейни айттылар. Онун элleri калтырады. Сигар артындан сигар якты. Ажыба не yapmalı? Гүлнарга насыл айтмалы? Деп баягы шашмалап жүрдү. Онун дооган күнүнө насыл этип кара хабар кетирейим деп багыра жак болду. Ичте акылга ята жакшы эдегил. Не апайым деп текрарлайды. Ратланмага кетсин де андан өлүм хабары келсин. Бу фажияны насыл аңламалы? Тагдир дейлер. Жок, деди о. Белки яңылыштыр. Жок, насыл яңылыш, эки автобус аман эсен келди де, үчүнчүсү эсе. Бойлена эле өлүмгө көңүлүм ичде разы болмай. Женг вактында адалеттик үчүн, адамлардын аятын сакламак үчүн, корчаламак үчүн, ватан үчүн өмүрүн бермек бу башка меселе. Нафли жерде кимлердиндир ана бабалары эвлятсыз калды. Кимлердир ана бабасыз, ага кардашсыз калды. Жок, разы дегилим, деди Окене. Бу хабарны Гүлнарга насыл этип билдирейм. Лекин автобусларда эр жерде бу фажа акында сөйлейлер. Бу хабар энди оңада жеткендир. Бу эле фажалуу шейлер шээрде пек тез даркайлар, деген фикирлеринен Эдем эвлерине якынлады. Гүлнар дефтерлерини жыйыштыра, элге ашыкка анасына жардам этмек керек, бүгүн оларга Эмиль кележек. О дун кайтмак керек эди, сөз берген эди. Онун түшүнжөлөрүнө курсдашынын сеси болду. Кызлар, ишиттиңизби? Сонки мода хабарлары, деп күлүмсүреди Гүлнар. Институт касабадан келмейип, шымды не үчүн чапып келген экен? Баллар, Исык көлден адамларны кетире аткан 3 автобуснун бирisi янган. Автобус геже электр дирегине урулган. Адамлар бизим evden келин Киев той саягатына анда кеткен эдилер. Куручулукта чалышайдылар. Оларды экиси. Гүлнардын жүрөгү сызлады. Эмиль, ода дун кележек эди. Жок, деди кыз бирден коркунен. О башка автобуснен келмек керек ве кележек. Оны фикирлери бирден карыштылар. Аудиторияда кими сусуп калган, кими курсдашындан нелердир сурамакта. Жыйыштырган шейлерини ташлап, не япканын сезмеген Гүлнар аудиториядан чапып чыкты. Гүля кайда? Деп багырды онун якын досту Виктор. Лекин кыз онун сөзлөрүн эшитмеди. Оглан Гүлнар калдырган шейлерини алып институт капысынан чыкты. Evге насыл барыр парасы эршей калган деп онун пешинден чапты. Лекин троллейбус токтаган жерде кыз жок эди. Виктор такси токтатты. 4-cü микрорайонга тез жери жай этем, деди о шофёрга. Озу эсе тушунчеге далды. Гулянын табиаты мерахлы, оны кимерде аңламак кыйын ола, лекин эпимиз ойлойбуз. Ама бүгүн оңа не болган, не хабар деп тушунду. Виктор Гүлнарны урмет эте, белки де севе. Лекин кызга буну дуйдурмайды. Олардын эвлерине жетип келген Виктор омузунда эки этюдник эллеринде Гүлнардын сумкасы тез-тез басамаклардан чапып, экинчи катка чыкты. Нефеси тутулду. Бир кат да көтөрүлдү. 1-2 дакка токтады.
Терең-терең нефес алды. Kapının dögmesine bastı. Son, evdekiler korkmasın, belki olgan şey yoktur, bir şeyler uydurup aytmak gerek dep düşündü o. Kapını Refat ağa açtı. Kırınız dedi o. Виктор selamlaşıp içeri kırdı. Emine apti aşkhane taraftan çıktı, elleri hamurlu. Selam Vite dedi, bağışla meni böyle alda dep ellerini gösterdi. Son onun elindeki şeylerge bakıp, Vite balam ya Gula kayda dedi. O şimdi gelir, men taksinen keldim, şimdi barıp karşılarım. Ozu gelir, sen otur rahatlan, yorulgansın, aş. Gerekmey men şimdi dep Viktor etüdniklerini kaldırıp çıkıp ketti. Emine apti ve Refat ağa bir-birine bakıp kaldılar. Episi şaşkanlar bugün. Edem kelip Gulnar evde mi dedi de ve kaydadır çapıp ketti, dedi Emine apti omuzlarını kısıp. Keni kapının çanı kakıldı. Gulnar eken. Ana bana Emil telefon etmedi mi dedi ve Viktor ile ikisi içeri kirdiler. Yok kızım da ertedi. Etse eter, etmesi ozu kelip çıkar. Gulnar anasına yardım edecek oldu. Bir şey çıkmadı. Son kişilik odağa kirdi. Babası Viktor ile stolunu ortaga yerleştiriyediler. İşler nasıl desem dep güldü babası. Gulnar indemedi, telefon yanına kelip oturdu. Babası Viktorga koz kımıp keyfi yok degen manada sızgırıp yiberdi ve kızını tınç koydu. Yarım saat daha geçti. Edem tezce kelse eken dep düşündü Gulnar. Edem sen kayda yürüyorsun şu tezden musafirler gelecekler degen sözlerini yaşatıp kız yavaştan yerinden turdu. Kapını açıp Edem'nin yüzüne işançnen baktı. Gulnar'nın yüzünde zayıf tebessüm peyda oldu. Lakin bu gülümsirevde alsızlık, keder sezileydi. Eşitken, dep Edem gözlerini çetke aldı. Gulnar'nın dudakları kaldıradı. O Edem'nin gözlerinden her şeyini anladı. "Aa!" degen kiyik sesini eşitip, ana babası Viktor çapıp geldiler ve hayrette kaldılar. Anası yüreğine yapıştı. Gulnar kichkene yumruçuklarnen ağasının keng kokusuna urup ağlap, "Yok, sen yalan aytasın" dedi. Edem ise başını töben algan, dersin taş gibi katıp kalgan, indemey. "Gulnar, Edem" dediler ana ve baba bir ağızdan. Babasının anına isyan kopargan iblis degen fikir keldi. Gulnar olarga sönük gözlerinden bakıp artqa çekildi, keni "Yok" dep bağırıp kapını tars etip kapattı ve tışqa çapıp ketti. Ona her şey, terekler, komşu evler, sevimli sokakları gözüne yat olup göründüler. Edem anasının sualine cevap vermey, elini siltep, kardeşinin peşinden çıktı. Viktor da olar çapkan tarafga çıktı. Ana ve baba bir-birine bakıp kaldılar. Kuruculuk idaresi çok iş yaptı. Elek olganlarının doğmuşlarına maddi yardım gösterildi. Onlarının yapkanını tariflemegene acıt. Her bir aşhanede öyle yapılır idi. İnsanlık, kardeşlik borcu işte. Emilden gayrı episinin doğmuşları mında yaşayadilar. Olar sonki vedalaşuv merasimini evde yapmak istediler. Etraf çiçeklerge komuldu. Sabadan herkes mında kelip jıyıldı. Emilni bilgenler de bilmegenler de vedalaşmaga keldiler. Mezarlıkka yakın kelgende, Meftanı yakın doğmuşları ve onun участкасында çalışkan kurucular omuzlarına alıp, bir-birini denişip alıp kettiler. Birden açık kökte bulutlar peyda oldular, yel esti. Terekler şuvuldadılar. Mında bütün adetlerini yapıp, Meftanı yerge teslim ettiler. Güneş göründü ve yağmur sebelemege başladı. Yapraklarını yakalar. Sonki vedalaşuv merasimi bu. Yerden. Bir yıl geçti. Gene kuz geldi. Gulnar sarı solgan yapraklardan gayrı bir şey görmeyip, başını aşağı alıp instituttan evine kayta. Koyu kırmızı, vişne rengi, sarılı, yeşili bütün bu renkler ve boya zenginligi ressamның dikkatinden tış kala. Kuzde dünyaga kelgen Gulnar kuzni oz beşigi dep saya ve seve edi. Lakin bugün o beşiginin altın güzelligini ve nazikligini duymay.
Күз кызга өз калбын ача. Бак, Гүлнар, бүгүн тек сенин үчүн мен böyle ачык айдыным. Ярын ягмурлар сепелеп башлар ve senin sevimli açık sarı yaprakların kederli көз yaşlarını tökerler. Hepsi nafle. Onu bir şey kuvandırmay. Kayda şimdi onun temiz sevgi hakkında hayalları. Lakin sevgi ebedidir. Sevgi olup gelgen şimdi de var ve daima olacak. Eşitesin mi Gülnar? Aksine olsa sen şimdi tekrarlanmaz bu kuz günlerinde böyle dalgın olup yürümez edin. Sevgin, ilk sevgin hakkında pak hatırlavın her vakit seninle. Bugün ve çok yıllar devamında seninle olacak. Gün tınç ve dalgın edi. Gülnar'nın yaşına bir yıl daha koşuldu. Lakin tek yaş cihetinden değil, kalp cihetinden de pişkinleşti. Endi o sokaklarını boylap uçup yürümey. Adamlardan utanıp etrafında olgan dülberlikni indemezden seyredi. Yapraklar tökülgen vakit. Şehirnin rahatlık bahçalarında yapraklarını obalap yakalar. Endi ömür boyu yapraklar yakılganda Gülnar'nın yüreği sızlayacak. Çünkü bu ağrı sevimlisi hakkında hatırı hiçbir türlü devası tapılmayacak yaradır. Nihayet Gülnar evlerine yetip geldi. Oz odasına kırdı. Elini uzatıp transistorunu aldı, dizleri üzerine yerleştirdi. O telefon yanında hareketsiz otura. Kimerde pencereden tışqa göz taşlay. Gülnar daima kuz vaktinin bu gününde yapraklar şıtırdısı makamını dinlep, telefon çanını, tebriklerini bekleyecek, lakin o tebrikler endi seslenip olmayacak. Tışta ise yavaştan aylanıp akçıllı sarılı, kerbar, portakal renkli selbi yaprakları tökülmekteler. Apansızdan güçlü yel yapraklarını tez suratnen aşağı yerge savurdu. Dağdan ingen lыжачылар gibi dep düşündü Gülnar. Bu sonki көз yapracıkları toxtatılmaz tezliknen yerge yakınlay ve bir andan son çoktan çok adamlarının ayaklarının taptalacaklarını bilmediler. Selbi tereginin üstünde birkaç yapracık daha kalgan edi. Kene güçlü yel sızgırdı ve olarını da savurup alıp gitti. Terekte tek bir tane sarı yaprak kaldı. Sonki yaprak. Gülnar gülümsüredi. Evet, sonki yaprak. O yerge düşmeyecek. Berman'ın şedevri bu dedi Gülnar o Henry'nin sonki yaprak hikayesini hatırlap. Gözlerinde ise kuvanç kıvılcımlar oynadılar. Evet, sonki yaprak. O ebedidir. Ressam elleri onu ebediyetke geçirdiler. Ressam elleri. Men de o sevgimni yüreğimde saklap, Emil'nin unutulmaz suretini yapıp, ona gayrıdan umur bağışlarım. Sonki yaprak. Sonki kuz yaprağı.